Shalom, semeton sareng sami sanewangiang titiang. Para pemirsa program Suluh Galang Kangin ring dije jemagenah. Sapunapi gatrene? Dumogi semeton sareng sami setate polih karahayuan. Miwah penyayuban saking ide Sang Aji. Titiang lulut pisan ngerasa yang ledang manah titiange. Santukan ring galah sane becik puniki, irage praside kacunduk malih ring siaran puniki. Jagi mabaos ngeninin indik kemertanin kauripan sane sampun kapicayang antuk ide Sang Aji sane pinih luhur. Inggih, sadurung titiang ngawitin ngewedar sabda suci puniki, ngiring sareng sami nungkulang pramanane. Nunas tuntunan saking roh suci, mangdenapi sane kabaosang rahine mangkin praside ngeranjing ring sajeroning pikayunan. Ide Sang Aji sane becik, utus roh sucine mangde nyunarin manah titiang sareng sami. Mangde sabdan idane praside dados suluh sane galang ring margine puniki. Santukan tanpa ide, titiang sareng sami nenten madar bekakuatan napi-napi. Rarisang jema sabda Sang Aji, titiang sami saya gemiragia. Amin. Ring sajeroning cakepan suci, wenten kabaosang ring cakepan Yohanes 14 pausan 6 kadi puniki. Titiang puniki margene, sujati miwah keuripan. Tan wenten anak sani praside nangkil ring ide Sang Aji, yening tan melantaran titiang. Taler wenten ring cakepan para rasul 4 pausa roras sani mausang. Malarapan ring ide kewanten wenten kerahajengan. Santukan ring sajeroning jagati puniki, tan wenten malih pesengan sani kepicayang ring manuse, sani praside ngerahajengan irage. Inggih semeton titiang sareng sami, minab ring kauripan puniki, semeton sering ngerasa yang bingung, ring dije kemargine sani patut, sani musti kemargiang. Sapunike akeh pisan rintangan ring jagate puniki sani gawe irage sempal saking margine sani sujati. Saje kauripan puniki nenten jedangan. Nanging napi ke irage sampun nemu margi sani praside nuntun irage nuju kerahajengan sani langgeng. Minab akeh margi sani kantenan becik ring peninggalan irage. Nanging sapunapi sujatine pungkur wekasne. Inggih, sekali sane sampun kawacen ring cakepan suci iwau, ide Sang Putri Yesus Kristus sampun mausang, mungguing ide punika margene, sujati, miwah kauripan. Inggih, punika boye je semboyan kemanten, nanging punika wantah jani sani pingih utama ring dunia puniki. Tan wenten margi lianan sani praside nuntun irage nuju ide Sang Aji, wantah malantaran ide Sang Putri Yesus Kristus kewanten. Sapunike napi malih sani ruru irage ring dunia puniki yening nenten je karahajengan sani sujati. Ide wantah margi sani tustu, sani nenten je praside ngicenin irage paundukan sani iwang. Napi artine ide punika sujati? Sapunika ring dunia sani nenten pasti puniki, ide wantah seselehan sani nenten praside iwang. Ide punika kauripan. Artine ide muat kemertanin sane nenten je praside telas. Kauripan sane melantaran asung kerteware nugraha. Nah semeton, yening irage sampun nuwut margine ide, irage nenten je malih keni peteng. Santukan ide sampun nyunarin margine puniki melantaran galang sane sujati. Dadosne sampunkah irage saja maserah ring ide tur nampi ide dados juru rahayu ring urip irage. Inggih, minab wenten sani metaken, sapunapi carane nuwut margine puniki. Kenten wantah melantaran sumeken mapercaya ring ide. Hampure, irage seringan milih margi sani gampang, nanging nenten nuju genah sani patut. Inggih, ngiring mangkin sareng sami titiang ngajak semeton manggesetatu nyujur ide Sang Putri Yesus Kristus. Saje ide wantah margine sani mabuat pisan, sani praside ngicen irage pemargi nuju kauripan sani langgeng ring swargan, buye ring dunia puniki kemanten. Ide Sang Aji,
Titiang nunas mangde semeton sane sungkan gelis polih gelis kena. Sane sedih miwah nemu pikobet ekonomi utawi keluarga, kicen pemargi sane galang. Titiang talar nunas mangde jagat Bali puniki setate aman, damai, miwah sejahtera ring tangan para manggalane. Sang Aji, titiang sane wenten ring swarga, pinih mulyayang pesengan idani. Rauhang ke Prabon idani, tedunang pekayunan idani ring jagati sekadi ring swarga. Icen titiang rahina mangkin ajengan sane cukup. Ampura iwang titiang, sekadi titiang ngampura anak lianan. Sampunang titiang keni gubek, nanging lepasang titiang saking sane jahat. Dumogi sih paswecan sang Aji, sih kapitresnan ide sang putra Yesus Kristus, miwah pinunggalan ide roh suci, micayang kerahayuan, asung kertuara nugraha ring iraga sarang sami. Amin. Inggih semeton sarang sami sane wangi yang titiang, suksema pisan antuk uratiani ring program Suluh Galang Kangin rahina puniki. Dumogi firman ide sang Aji ring rahina mangkin, prasida dados berkat saning ulangunin ring kauripan semetone sarang sami, nuntun iraga ring margini sane patut. Inggih, kenten pamatur sani prasida titiang bedarang, dumogi iraga sarang sami setate rahayu. Shalom. Para semeton pamiarsa sami, yen semeton kemertanin antuk sabda puniki. Sampunang lali magiang sabda puniki ke keluarga utawi sawitran ruwene. Dumogi ipun taler kemertanin. Suksema.